สบายดีทุกคนกลับมาพบกันอีกเนาะมื้อนี้เฮามาเรียนคำง่ายๆและมักใช้ในชีวิตประจำวันกัน ถ้าพร้อมแล้วไปเรียนกันเลยbài học của chúng ta hôm nay sẽ học về cách dùng từ bên là. Từ là trong tiếng Lào có hai từ đó là. Và chúng ta sẽ đi làm quen với từ bên trước nhé. Từ bên ngoài có nghĩa là còn có nhiều nghĩa khác như sau. Trường hợp thứ nhất, cháuเป็นคนเวียดบอ cháu เป็นคนเวียดบอ bạn là người Việt phải không? cháu ค่อยเป็นคนเวียด cháu ค่อยเป็นคนเวียด vâng tôi là người Việt. cháu เป็นอาจารย์สอนภาษาลาวบอ cháu เป็นอาจารย์สอนภาษาลาวบอ bạn là giáo viên dạy tiếng Lào phải không? บอ ค่อยเป็นนักศึกษาใหม่ บอ ค่อยเป็นนักศึกษาใหม่ không tôi là sinh viên mới. cháu เป็นอ้ายของฮวาบอ cháu เป็นอ้ายของฮวาบอ bạn là anh của Hoa phải không? ค่อยเป็นพ่อฮวา ค่อยเป็นพ่อฮวา tôi là bố Hoa. Trường hợp thứ hai, bên nghĩa là bị. Ở đây đa phần là chỉ về bị bệnh. Ví dụ, Lao เป็นอย่างหลายบอ Lao เป็นอย่างหลายบอ Bạn ấy bị sao lắm không? Lao เป็นมะเร็งปอด Lao เป็นมะเร็งปอด Bạn ấy bị ung thư phổi. ค่อยเป็นไข้ได้2-3 มื้อนี้แล้ว ค่อยเป็นไข้ได้2-3 มื้อนี้แล้ว tôi bị sốt được mấy ngày rồi. Lao เป็นโรคกระเพาะ Lao เป็นโรคกระเพาะ chị ấy bị viêm dạ dày. Những câu biểu thị sự cảm thán. cháu เป็นบ้าหวะ cháu เป็นบ้าหวะ bạn bị điên à? Lao เป็นลมแล้ว Lao เป็นลมแล้ว bạn ấy bị ngất rồi. Trường hợp thứ ba, bên nghĩa là biết. cháu เว้าภาษาลาวเป็นบอ cháu เว้าภาษาลาวเป็นบอ bạn biết nói tiếng Lào không? ค่อยเว้าบ่เป็น ค่อยเว้าบ่เป็น tôi không biết nói. น้องขับรถเป็นละบอ น้องขับรถเป็นละบอ em biết lái xe chưa? น้องยังขับรถบ่เป็น น้องยังขับรถบ่เป็น em chưa biết lái xe. ยังบ่เป็นเวียกเทื่อ ยังบ่เป็นเวียกเทื่อ chưa biết việc gì nhiều. ยังฮักบ่เป็น ยังฮักบ่เป็น chưa biết yêu. Trường hợp thứ tư, bên nghĩa là được. Bên kinh bó, bên kinh bó, còn ăn được không? Nhưng bên kinh du, nhưng bên kinh du, vẫn còn ăn được. Bo bên kinh leo, bo bên kinh leo, không ăn được rồi. Trường hợp dịch là sống và tươi. Nhưng bên bó, nhưng bên bó, bo bên leo, bo bên leo. Trường hợp dịch là đáng và dễ. Bên ta sư bò nó, bên ta sư bò nó, đáng mua không nhỉ? Bên ta y tồn đê, bên ta y tồn đê, đáng thương hại quá. Bên ta gian thế, bên ta gian thế, đáng sợ quá. Bên ta nai thế, bên ta nai thế, đáng chán quá. Bên ta bâng, bên ta bâng, dễ bắt mắt. Bên ta hắc, bên ta hắc, đáng yêu. Và trường hợp dịch là như và giống. Bên neo đây, bên chăng đấy, như thế nào? Bên nhằng chưng bên neo ní, bên nhằng chưng bên neo ní,
Tại sao lại như vậy? อยากเป็นคือเจ้าเด อยากเป็นคือเจ้าเด muốn giống như bạn nhỉ. Về cách dùng thì tùy vào từng trường hợp nhé các bạn. Chúc các bạn mau giỏi tiếng Lào nhé. Khó khop chay, là con.